Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ubak bendo lanong mentara sengikan rio trek ubenai rempang arajar arpulai ula pendap yang jing thap kerteng hapok ke office trekam jong deputy commissioner ke East Coast Hills na benta banyak kunya ke election kumu kertong shimen na nongkrem konstituensi hadirin bula syak penduk tiket hak seng UDP kaban salong hak arpunyo trek ubenai rempang arajar arpulai habaya kerem kilat patai kubor hadirin ke jing thap kerteng na kaliang joba bendo laong ba umpoi perkat ban poi hadu uni uput bu unsya le ben haki para dukhat jong ke seng namar bu dei we ni kinong seng ye ke UDP hapok ke jela ha usnem kat kandai spak kandai punyo handai bandu pat ya ke benta banong kertong jong ke seng ha ke jing penyahat jong kibriu ki bampat don hapok ke UDP ha kata kapor basdang ye ke seng kapan i baki lale benci syaya u syuk laong begini ki dikhat ba mentai jong ke seng kim don syuk kata ke buram ye ki dikhat barim bar ulapan pau ba umla ban klet yo Dr. Don Koparroy bam kwa hedwar ublei ha usnem arajar pra ubalaya sat da ka baong badang nak kabadu ya ka seat ni konstituensi ban ya kabadu yu ba bendo bat ulapan pau ke jing bom hon ni kinong yang lamba menta jong ka seng UDP uba bendo lai thu balada ka shop jong ka white kamdon ula ban yo ha ka shop jong ka trok bat unget scam ba ka te ka shop kanong kum ka jing irap ikinong shok shnong kanong krem ban ket iki mar ki mata ki so ki pai ki jor ki jap pagi we ki lat jing irap Tuhan kita sedang takut kita dengan lagi mengasyati ngakendit kat kini ke luom kawa kat kini ke kendo ke sebuah boleh ulai ki boleh tak boleh suara kami boleh din suara kami di commission dia kalau bangan baik ba kin sedang nak berrep suara syati lan awan mengaku memele ngenyalamnya ke sarkar ke terat juga horticulture begini baik syati lang ba ndai syu tang nak kini ki arjai lajat ki jingrep jur begirep lekin yo ada no so ngala keren tu isfang masya ngala keren jiwi kita jingrep ngala keren isfang kari jingri mo kini siar kini belang kini masih kini siang ba bentar ri do khap bentar te ngala keren tu ikata bentar te kamut jingin jugi kan sakela kelam artatin dengan poi mengasih ko dia samla ba bringat bun bag samla ba ilakai ngala elam ki coach arnot ki coach ngala elam ka arterik jong ni munai arnot ki coach ngala elam ban ai ki samla ki ba shad ki ba khlan ki ba he ki ba don stamina si bun ngala air ko bun ka jing khlan ki bun ko kum ki brio ki ba shong si jakarep sanu kundang kan penbiang ki ya ka proper coaching ya ka jingkai ki ba biang daki coach ki belum qualify ngala elam ka arterik ko tidak salah community bat ni sutrata pada nak apa yang asal kini kini semua buruk kita terima deh ngampoi berkat ngampoi buat ngampoi berkat siang ada way ni kinok seng jadi UDP kan nice part dah punya mengangan tu haki beri ke bamdan nak UDP kata kapor kini ki beri ke bamdan nak UDP kata kapor kila le bench siang le bam hop kim don syuk tak buram rukan Namla aban klet di Dr. Don Kupar. Arajar pra. Idon ki balik part tiket. Yang ai tiket no yangi ba bendo belum syuk. Dr. Don Kupar Roy wah kuno. Presiden Barim dingi. Ngadang la ba duk ya ke konstituensi. Ngadang la ba duk ya ke seat. Ban ya ke ba duk ba bendo. Penting ngajok. Kiram kita ki balik part tiket ngajok pun arajar pra. Ini asyuk nang no. Yok presiden bakum Dr. Don Kupar Roy. Kini ba mentah tu. Maaf jangan. I'm sorry. Mampu berkat begini. Kawat kamdan iman aku sembol. Ka tu ak iman kamdan. Ramadan ka kawat tengah serai ke truk. Truk setai tu kepakan. Ki mar ki mata ki so ki pai ki pan ki pinong rep. Hoi. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah